ngeri mwanyiro ngeri umuntu ukoroku okioi lero maragoba ante exactly chipa pitching chiwata amati ga kya pressure ga kya ate kya chipa fu ana umuntu yo akani tarakana taribu wakanu mpaka uchenje chipa na inwe lazima mababa askari baino gaege nyoroge chi project umuntu ga akore gase ono onya okore gase embe abekire chibesa mubukoye tari mubuko gabeka igo mose kana contracted yons achiche arose parengia onye tararose mukani oga ande kani mwemze omuntu etabaso wakana tingo mwakana igo mheshimiwa make sure ngagase yo I've gotten the report enye pale mere teneya ekerorano kioroli primary nerete igo we are going to make sure nga ejichinde na ndina ntwa the braktaga alibere ngogo saba umuchano libaga imbra abambra bali bantu bako kumunyokochia masanga kama ali mo kwana na simba tigana na baramu ninje mbwato muyi ose ninje ngoba no abambra banda bakaina na wetu mweno nga kibata ito bali chibes inchemba mba kuri besa ye county ya mba gweta ikikero kyote kan biashara iko mheshimiwa I want to plead with you make sure gasi ya kone ndige twa nyekoli abantu wamenti ai kwa linga bano mwemsinga oyo Moisabi nero bata agita masanga kame jinga gigeta no muyar como ve pero que guay es farto que quieren ir afuera no quieren aquí chavo ya que está no ay na te o MC o ko joro no yo kurugwe bande oyo ichuri no bari marago ndina gavana ekine kituganitse nyororo umumronde koruboge tutlero kuruku Richmond kurubogirango abantu bayo kuruku achira etimu eyo no ko nyororo no ikubanga nganga kitogo ko airende na eto kororo ese myake tato etigarete to kororo mo wanja boy bono igonjera ago sabe na ndero mo chairman no education tinje kumurwani enata go debigo ekera tinda korora tinda korora injo doro sento ndobwe moisabe kaya apara you get the voice of the Catholic Munyara next time. Aya, bona nini abantu bariana nini njengo tigregasiyo lakini atebyo mheshimiwa ino lazima abe proactive. Mo wanje boy? Abe proactive. Ebikori biri by'abantu bande babiri batatu mbabaso ko mislead. Iko ande no ninja kerombote michando ndenga kama no maite mochando molega nakitoko. We will always come down here, we make sure to akoli kwani umheshimiwa Moisabi nyaktari kwa lete I promise na mwire gasi probably by next week paros to anyone chinas clinician facility ekoleki answer igurwe answer ekoleki konyoroka tamina kwa kwani we are going to make sure ya akoli gasi munganje rero lero ndetiko sera abantu